Dio baš čaršije. Čekaj, morat ćemo tamo je. Malo šetamo. Mido, ja. Predivan dan. Mido, jesi prelistao situaciju ovdje, molim te? Kaj ti malo ovdje pogledaj ove slike. Da pogledamo slike. Ti si profesor slika. Da pogledamo ove malo slike. Da. Ovo su autentične slike. Autentične slike, da. Originali Sarajeva. Da. Vrlo prijatan ambijent, jako. Isto kao da se nalazimo negdje u Istanbulu na Kapali čaršiji. Pa čak i ako nije ljepši ovo za mene ovaj moment ovdje, zato što je to, jel tako? Miriše, evo možete osjetiti miris ćevapa i samo da pokažem. Evo peki. Navratit ćemo baš da kupimo možda jednu da ponesemo dole. Tidžani, sve ostalo što ide uz ovo. Roštilji. Evo šiš, Šimu za priglavcima. Evo upravo primam šišove. Šimo, ja ću uzeti jedan pa ću ti poslati gore u Švedsku, da znaš. Da miriše. Da, ali ovo su pravi peke. Znači, ćevapi koji obično gore. Kod koga je ovo, kad je lope nacrtano, ne znam ko je ovo. Je li Koželje ovo? Nije Koželje. Evo ga imamo ovdje, znači, zlatarske radnje i sve ostalo. Toliko za još jedno javljanje sa baš čaršije. Šta ima, Jarane, kako je danas? Vanja, kako ste? Dobro je, šta ima, kako ide? Dobre, radi se, dobro. Ima li ovako naše raje od svakuda? Ima naše raje i svega ima. Da, drago mi je. Super, i nama je drago. I nama je drago, eto tako. Pozdrav Sarajeva. Pozdrav iz Sarajeva. Ajde, hoćete nešto reći da pozdravite dole Australiju, kengure. Pozdravljamo sve kengure. Sve kengure dole, derbenske kengure. I strancu derbenski ubleha, jel može? Može, eto, želim vam prijatno poslije podne i vama svako dobro. Evo vidite ova